Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Nihang Karbi Baptist Association Mission Center along Second Hutton Bible Institute pen Alumni meet kapaman po. Ing deng hini Hutton Bible Institute Alumni meet NKBA Mission Center langkang bop manja along matijong ni pai krisi ningkan surihinira ing koirapli arni siaphan Karbi Anglong Bible School pen non Hutton Bible Institute kacharlitang atuman arni siaphan kachingrum ajay mek deng ponlo. Labang so ajay me kachepahem pupon Solomon Rongpar, Hutton Bible Institute Assistant Teacher, Lapen Aduntu, Hutton Bible Institute Student Atumpen, Lun Jumesen Parjuponlo. Now I offer myself to
Lapena P, second alumni meet aputak welcome speech, Reverend James P, Hutton Bible Institute Principal Penas Joksi Sai Deng Ponlo. Alangli Penajok Karbi Anglong Bible School, Keseng Kecheng, Lucky, 1981 London Baptist Church, Chokela, Lapena P, NKBA Mission Center, Chewan Tudet Pen, Non, 2024 An Kechok, Kacharli Tang Atum, Pinso Arloso, Kititang, Bangkep An, Dotanglo. Lasi, alangli tumapan kachiki mopon, minute isian, kachiki mo akardom, ajay mekta, deng ponlo. Lapen piniladak second alumni meet along, total kachetong, bang inkoiranar kep an, chetong ponlo, pinso arlo sope. Lapen 1981 pen 2024 an, ladak kacharlitang student apay, 182 an, pling pontang lopusi, HBI Principal, Reverend James Pipen Thanpo. Lapena P, Hutton Bible Institute Chairman Janice Parpen Ajok, Labangso Ajay Mek, Mesen Mi Etpen, Mai Kapajudlong, Pimi Jiapan, Alangli Penajok Si, Arnamalong, Ahir Jumi Kilong Jiapan, Ardom Ponlo. Lapena P, second Hutton Bible Institute Alumni Meet Amayalong, Man Peng Pen, Kachopapon, Reverend Tenson B, Executive Secretary, NKBA, Alangli Penajok Si, Ning Kaparung Alam, Arnam Alampen, Ajoksi, Than Ponlo. Lake, Abang Putina Panta, Ning Teparlo. Arnam Akam, Klempon, Pimi, Dampon Pimi Pen, Tek An, Arnam Akam, Klempipon Bomlo Pusi, Ning Teponlo. Lapen, Ning Isipet Pen, Dora, Arnam Akam, Klempon, Pimi Non Pusi, Pini, Kachetong Dun, Atum Anapan, Arnamalam, Than Pon. Lapen, Kachetong Dun, Atum Anapan, Tuning Riponlo. Lapena P, Kadukawe, Thurpet Pen, Arnamangno, Hirjume, Kelong Rapet Chiapan, Ang TEC, Arnam, Ardom Ponsi, Mai, Pajutpo. News Report, Karbi Anglong News Channel. Kasi di kroilo pinigtelo itu bago tin kami Kristo at ikotar ng angket alam ikatang angbong kitang yorbong lo sa si yorbong beso te pinya for aram kam modulilo kam Kristo akak kung kalamatan te len jeng si churu parpilo itu Kristo akatang angbong kitang yorbong osi Nalitung Kristo modul kita bonji, kita perang bonji. Tapi Kristo berkata mikir lagi tadi paling bonji apa nak keklen, tapi nak kamatha, nak kaborki, tapi nak keklen macam duk perkosi ini NKBA modul dia itu bom sih kita tidak. Tapi modul dia tu macam duk pik perkosi ini nikah siapa kami modul itu shock nanti pak Arab itu modulnya itu kita pakai pastor atau members kita patutkan. Si itu kita, sompas ini kita kafir anggong, dutante. Si itu kita menjong si Kristo kafir anggong, dong si dutante. Itu lagi nih kecelandu. Kristo kafir anggong si itu ciri nih, matahari nih. Kafir anggong itu akim mia orang tu, akim mia kamat akim terlibat masih kafir anggong. Yung si itulah sini tu dia sudah pilih for SBI kan. Principal kan aku mati pah ni, kok bilo lah dia. Bang tak iklannya tu glembok tu, itu tak iklannya tak glembok tu. Kalau tu tak hord tu, itu tak moduli lah, biar tak kerja kau apa itu tak hord, itu tak glembok tu kan. Istamai, rutin kami kamat kawan ke, neta pasal untuk belajar institut, aku boleh sikit lah. No ni biar kita kerja tu long. Para makam macam long ke tapi ada tidur pen para malam long sini dulu si jo alam tapi angan alam tu sini dulu pen posi ni tanong para makam macam cerabun long maka tu pengen tapi posi kacau dalam pen para ke pat pen ada si kiram pen cetong ram pen bahagian ni perlu sesuai long ni pigi bahkan sok kalau mata pen posi nanti ini korban tapi posi cuma parpik. Tapi dong sini itu langsung kamat hal betul itu lagi nih kecilan dulu sudah. Kalau hidup kecilan dulu, tapi kecilan kan itu makan susah minum. Secular meaning of Islam kecilan constitution of a friendly character.
จะแล้วแต่สกุลเพื่อที่เราต้องสิ่งนั้นแต่กูนี่จะต้องเป็นอะไรนี่กูยืนพูดยืนโพสต์กูจริงที่ท่านหุ่นเป็นแค่ยืนพูดยืนพูดว่าจะต้องแต่หุ่นเป็นแค่เพื่อที่เราต้องสิ่งนั้นแต่นี่ก็จะฟังเราปีนี้หุ่นเป็นแค่อะไรนี่ก็ดอกเดียวสองแต่มาขาดเลี้ยงแต่ละส่วนดูได้ที่เพื่อที่คนเชื่อดูได้หุ่นเป็นยาฮอร์ฮอร์ตัดดูได้นี่เราอ๋อมาสิเราได้เลยจะต้องติ๊กจะต้องเรียนรู้ที่นี่จะต้องเป็นพวกจะต้องจำเอาได้นี่แต่ปีนี้พาร์ททำBible fellowship ke lagu dah. Tapi spiritual communion pada arna akar jom aning ke hang pen itu kecil life pen itu kecil lahir ini perlu seruai. Kita kecil pen itu share kecil seruai ini perlu seruai. Apa sih itu dah. Duarbagori constituency United Christian Forum pen Chepater Piponsi pre-Christmas celebration kapaman pon. Duarbagori lakha inko the Trok constituency ke parlo Dolamara Cultural Complex along Pini UCF mate United Christian Forum pen pre-Christmas celebration kapaman pon. Lapen Pini pre-Christmas celebration ki ongduk abang phuatum chetong dun pen jumisen speaker pen Jesu Christo amhang ke thek alam aphutha thanteka Lapen akhaitinta ke jokkelong edjia phan Lapen keso kisung pen ke jokkelong chia phan tami arnam ardom pipon Duarbagori pen Edverson ko report Karbianglong News Channel আজি mayate United Christian Forum Dolamara unit laga pre Christmas te ahi kana aji bisi bhal lagise December 11 2024 enaka Christian manu bilak pavitra mandali bilak log kuri ami bisi sal Karbianglong te kam kuri thakise aji aru wapas aigla bisi bhal lagise aru ami Karbianglong laga Christian manu khan kane ekta message dibole mon ase सब मानु शांति मरम कुरिगना आमी प्रभु जीशु शांति लगा राजा और आमी खान लगा मुक्ति दाता हान इसना आमा एकजन मरम कुरी शांति थाकी बो निमिते आमी कार्बिआंगलंग ते तो क्रिसमस लगा मेसेज तो जनाबले मन आसे और याते आमी जस्ट नो कार्बिआंगलंग নহয় কিনা आमा इंडिया ते किमान आसे एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शांति लगा क्रिसमस लगा मेसेज सब लगा ऊपर ते थाकी बो निमिते Prabhu Yesus Kristus pra आशीर्वाद देबो Thank you. Ni ke si ninong o gua lagi aku ke Christmas lagi si jok army jok ciklo o se pili di ben do bet terma se hoi pe tu ya bangalok ni to itu me jok long ye phan tema langsung tu waktu keluar ke tu pemenang ben waktu nanti cuma suge jok bang o si waktu me waktu kabel tu me all me hetak me jok long ke kadang sot si pili tinong ulo so tadi cirulong poteme asli aja to So program pati Pala bang gitu so program tu Tuhan ke do tundak dalam Malaysia bang tame tame Tuhan capon do tapi son individu pun do teman do lah tu sih tu pakai Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me